Če sem enaka za sekundo čisto iskrena z vami, takrat, ko jaz začnem snemati igrice spet na kanalu, veste, da je meni kompletno zmanjkalo idej. V glavnem, danes sem sprobala eno igrico, ko sem jo zdaj videla na TikToku in se mi je zdela ful zanimiva zaradi tega, ker baje jaz ful hitro pišem in celoten point te igrice je, da v bistvu pač pišeš. Dajmo testirati igrico Final Sentence. Jaz nimam pojma, kaj ta igrica je, ampak sem toliko excited, pa nič ne čujem, ker for some reason ne znam še vedno audija naštimati, ampak oh god, oh Jesus, da lahko vi kaj čujete. Ok. End line with enter or space. Ok, shift is optional for capitals. Zdaj bom tako brala. Dobro, nobenih napak še ni bilo. Empty line ends... Fuck! Oh, fuck. Empty line ends round. Oh, Jesus. Pač celoten point je, da jaz moram vse pravilno napisati in če dobim 3x, tam me bo ubil. Ali pa se je probalo. A mistake sends you... What the fuck? Nekdo je že zmagal. How does this work? Ok, se pravi do konca mora priti. Oh, no. Se pravi, to je kao Battle Royale v tajpanju. Zdaj res gledam kot nekdo, ki nima life-a in ki zna sam tajpati na računalnik. Probajmo še enkrat. In tukaj imaš celo levele? Demo queste? This is interesting. Pa lahko celo hostaš lobby, da lahko s kom igraš. Ampak jaz nimam friendov. Tak da. Božem te da je reklama tole skupaj špilali. Round 2. Ajde, da vidimo. Please. Mora mi iti boljš. Tole je bilo grozno zdaj. Odšteva, kot da je Fortnite. I love it. Fortnite za pisatelje. Ajde, daj me v igro. Dropaj me not. First... Fuck, what the fuck? Zdaj bom probala biti malo bolj tih. Oh, fuck. Kje je ta? Ne. Nisem umrla, okej. Fuck, what the fuck? Now let... Kje je to na tej tipkovnici? Jaz sem Mac user. I'm going crazy. Please ubij me, ker jaz moram najti to. Now let... A ni na sedemki? What is happening? Na črtici, čist na konci je. Ok, now I got it. Now let's... No! Oh my god! Jaz sem čist zad. Tam zgoraj lahko vidim moj skor. In jaz sem čist zad. Oh, what the fuck. Nisem pa še umrla, kar je dobro. What the fuck? Ne, jaz sem zamenjala Z pa Y. Dej ubij me, da lahko resetam, please. Halleluja. Ok, I'm out. Zdaj mi bo šlo pa boljš. Jesus. Ne. Pač problem je, da jaz sem full mixa med Macovo tipkovnico pa med PC-evo, pač Windows tipkovnico in pol ne vem, kje so različne stvari. Pa Y pa Z imam na vsakem računalniku drugač. Ne vem, zato sam izgovori, ampak pač definitivno je drugač. In I'm struggling. Zgoraj se kao igravci nabirajo. Se pravi, nas je 21. Ok, počasi dojemam, kaj je celoten point tele igrice. In tole deluje bolj zabavno kot Fortnite. Pa by the way, s Fortnite nisem... nima veze. Progress. Fuck off! What the fuck? What the fuck? Je z mano narobe? Ok, preživela sem. Skoro sem pozvala, ki je Y. Jesus. Numbers first. Oh my god. Jaz imam uno. Kaj je za računovodski na tipkovnico? Super. What? Ne! Numbers first. 1, 2, 3... uno sploh ne dela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nič. Dela. Ok, nisem zadnja, that's good. Ne gre mi pa dober. Definitivno mi ne gre dober. Here. Letters next. Oh, Jesus. Quer... Kje imam Y, ne sem ga druge. Ok, I, O, P. A, S, D, F. G, H, J, L. Fuck off. A, S, D, F. K, L. Zdaj spet zamenjati. Z, X, C. What the fuck. Z, X, C, V, B, M, M. Got it. Oh, what the fuck. Ta zamenja na Y pa Z sta... Jesus. Oh, ne. No. Symbols. Ok. To... Oh, fine. Anyway. Eno rundo hočem zmagati. Zakaj pa še nisem out?
Jaz zdaj padam nek po tleh, ali kaj se dogaja. Ok, zun sem. Jaz bom danes cel dan tajpala, vadla tole, ker me je kar malo sram. What the fuck? Kve, tre, kvr, qve, super. ASD, fuck off! ASD, Oh my god. Please ne. Oh, ok. Ne, se je zdaj že eden končal. Fajn. Oh my god. Ta runda ni bila fair. Kaj je bilo to? Nek speedrunning shit. Pa drugač. Kaj pa vi kaj? Pa da vidite mi spodaj napisati, če imate kakšne ideje za videe, ker pač jaz rabim nove teme, o katerih naj govorim, ker Inktober požira mojo dušo in se ne veselim, da bo kmalu še vlogmas. Malo obžalujem svoje odločitve. To imamo nekaj Shakespeare shit. Why is it why, but not why? When yes is no, then fuck off. When yes is no, then 3 pikice if. Ok. Na prvem mestu sem. Yes, bitch. Zakaj me mora dati na pauzo tukaj? Zdaj se moram potruditi, ker lahko zmagam. You... Not do, but done. Make without made. What the fuck je bilo to? Prst mi je skliznil dol z tipke. Fuck off. Ne me srediti, mi gre dober. Hvala. Make without made. Was it... What? Was is will before now. Še kar sem na prvem mestu. I is you, but you not me. They am inside the think. No be. No do. No me. Yes? Oh my god, jaz toliko vodim. Ok, zmagala bom. Oh my god. Dobri gospod. Get the fuck off. Forget the never. Repeat the none. No unknowing not. Zadnja runda. Nič ne more zelo govoriti. Zdaj pa gremo na zmago. Oh my god, zadnji stavek sem zebala. You remember before it happened. Oh my fucking god. Tole je večji win za moj ego, kot kjerkoli Fortnite win. Jaz grem še eno rundo. Zdaj si uničim tale high, na kjer mu sem zdaj. Ok, get ready. Are we ready? We are ready. Let's go. Let's go. Let's go. Let's ride. O, ne, spet ta kurac. To je najtežja. Dej. Fuck off! Ne, zakaj? Ne, jaz imam Y tam. To bo zelo zanimivo. Ne, se bo eden že zmagal. To je to. Jaz sem dan. ZXC, 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 ZXD, ZCX, ZXC, X, marš. Fuck off. Ta runda mi ni všeč. Ta runda saka S. Kaj sem prej hotela reči? Pozabila sem. Se pričujem, ker nimam make-upa gor. Dan se meni čist nič ni dal. Ampak sej tak real girl gaming, a veš, pač kjera punca game z make-upom, a ne? Though the hours dissolved. What the fuck? Silent D z D-jem na koncu, valjda. Dyland. Fuck off. Eno rundo mi je rata zmagati. Queste sem naredila. That's good. Zdaj pa dajmo oceniti tole igrco. Jaz mislim, da je tole 10 out of 10 igrca. Oh my god. Jaz se že dolgo nisem imela toliko fajn, ker sem igrco igrala. Hvala, da ste gledali tale Butas video. Če je dobil tale video več kot 3 oglede, hvala vsem vam 3, ki ste ga pogledali. Zdaj pa, tako sem že prej rekla, dol spodaj mi napišite ideje, kaj naj še snemam. Če imate kakšne ideje, za kjere demo igrce naj sprobam, ali pa kjere kot druge igre, ki vas zanimajo, da jih pač sprobam, napišite dol spodaj.
ali pa pač kakršen koli video, ki hočete, da ga naredim, let me know down below, lajkajte, subscribite se, in to je to. Ja. Čau!